kajeng tip, kajeng mat, bat kajeng Shem, yau Yesus Christ. Ning kong ning syap, tongin ya sedang, nakikpa jong kabalang presbyterian jongi hangtei hari Wales. Kum kabalang hari kasih jantia ribhoy rilengam kapang syatai lamingi jong kari India. But ka Presbyterian Church of India hi barok kawe ngakwa ban pen kenmau hakan kesengi bangi day kikun jong kari Bible. Ni day kikun jong kari Bible. Om day tang kari Bible kabalaja hakis pak snem kat kendai spa anriu kat kendai spa san pun riu ne ar hajar riu kabalaja hapdeng jongi tenrei nadu basdanghi jong ka Welsh Calvinistic Methodist hari Wales ngidei kiso jong kari Bible ka Presbyterian Church of Wales sakaway na ka kerteng gejong ka baki pendon kam hadu menta ka dairu ka Welsh Calvinistic Methodist. Bangi kum ka balang Presbyterian hari India ka Presbyterian Church of India ngideki kun jong ka balang Presbyterian nari Wales. Ngakwa ban penken mau namar kata ya gilaingut ki kepa jongka Welsh Calvinistic Methodist ki balayo mat da shisha ya kari Bible jongka jeng itu kajeng tip kajeng mat bat kajeng Shem yau Yesus Christ ngin namanya keren shibun ngin dia keren tiak tang kendiat ngakwa ban Shem ya ki laingut uban ningkong uday uhawel haris. Kiran sibun ladang ia kiran syapang jeng tenrengan syukedau tang iway bat arteli mendon por ban kiran sibun. Ngakwa ban kedau tang ia kan ikaway bakata kalong. Badai haus nem kat nyaus pa laipusan. Baulayo ya kari Bible jong kajeng itu. Kajeng tip, kajeng mat, bat kajeng Shem, ya Yesus Christ. Ublay ulawan ban jengo, ya kajeng kajeng Day hau gnai match, jong kasnem kat nyaus pa laipusan, hadin baula ngap, ya kajeng yalap, kakubor, nai Reverend Price Davis, hakasngi utray, ka Sunday, haswa jong ka Easter Sunday. Bat ngan bu ia kani kaba utohi uhawel haris ngalawat igijing to kibere syapang jong ukat to kane ban ngasyam me kini kikentien kiba uhawel haris utohi dalade uong kumne larabu ikah kaktin kaswi jongi uong hagaway kasngi kat bangadang duay ngalayos ngew ya kejengkot kebajur ban aiti lut no yalade hautray hooy ngaladon hakajeng yale kebajur ban la ban aiti namar ngaladey ban du no ya kejeng kabalait luit jonga ngan omlong try syu yala kamon ne ya kabor kajonga Henry hadin jong kajeng yale kebajur ngalala banjit janai yautray kum kabenta bapura jonga namar ngala itu ngala tip ngalamat ngala Shem yautray jonga badai haka katpra terik jong ujun baula yokmat ya kabor kajeng trei kabapela kajong utray
ban nga iye ban pule ki jung tho ke jung u tho shu kum ne haris wong hakapor jong ka jing duai bari jonga kado nut jonga kala kum kabting hakading jong ka jing it ka jong ublay unong pen u jonga ngalamat om tang ya ka jing it ka jing sok henry ya ka jing kwa jur ban syong tang bat utrai ngalayam haka jing jeliu jong ka do nut jonga bat ngalapla blay ngadei ukun ujong ne mela iet yanga bat mela yo sneu yanga mentang ngalahun aino hanga ya ka bor ka jong me bat ngan but ya me lengba jong ka ding bat ka bat ubu shu ikini kikentian day ka jing isnay lengba ka snam u Jesus Christ kabala ai hanga ya ka jing mut bashisha jong ki ai baro haga jengim day ka jing isnay lengba ka snam u Jesus Christ kabala ai hanga ya ka jing mut bashisha jong ki ai baro haga jengim ulayap haka arpuai terik ujulai kat nyau spa nyau pulai bat latep yu hatalgat bat kabasung kemen baniat hu ba ya ka met ka jong howel haris latep yu ha altar rails kabamut hapo jong ka pulpit latep ya ka met ka jong howel haris hatalgat tau de way pa jong ka balang ke jongi hari wheels ubaar ubangan kedaw lengkot uday Daniel Rowlands ngan ong tangkat ni siya pang jong ni badai ha uju usnem kat nyaus pa laipusan uju usnem bat uhawel haris ba ulayo ya ka revival jong ka jing itu ka jing tip ka jing mat bat ka jing shem ya u Jesus Christ ublay ulawan ban jingo eu lengba jong Griffith Jones jong ka tlandoror hakasnem kat nyaus pa laipusan ban ngi iye ban tip syapang jong bahadin jong kata ula kelalong unong yalap ubakraubor ula penlong ya katlang itu kawai na ki jaka ki basa jingkan mau kum ka center jong ka Calvinistic Methodism hangte hari wheels kumunong yalap ubakraubor hakapasdang jong ki sermon ke jong ka jingelap ka bau syat yelap ka lalong syapang ka jing bishar ka jong belay hakapasdang tenrai suki u Rowland u kampen let jing mut haki snem ki bahadian bat kam hadian haki jingelap ki jong syapang ka jing penim ka jong belay u banjur ya ka jing penem ka jong blay lengba ka diang pna ka jong uji sukres but ka way na ki best known sermons ka way na ki sermon ki bapau ba ki jong Rowlands ki long kasur jong unong siuspa ka kubor ka bokren the Redeemer's voice kasur jong unong siuspa bat ngasgo kemen banyatu bakaladon kawai ke jingjia kabalayatu enga kato kat nepor ngalayo ekalat bandon hangtei hari wheels bat layatu enga hangtei
Bakal don ka way ka jingja ka pasak jingkan mau. Bat u Rollins. Baka tagalong. Haka way na ki jingeseng patba ka bahe. Haka taga jingeseng. Ka jingeseng kalanang yat. Bat kalapoy ka benta. Jong ka jingelap. Ia ka ketien ka jong belay. Ki pat runget. Baro kilaya up. Bat kilaya terang dik-dik. Yau Rollins. Baun aino. Ia ka jing keren. Ka jingelap ka jong u. Kaladay ka por ban keren. Tenrei u Rollins. Umpat wan mi. Umpat yeng haka pulpit ka jong u. Kaddo. Namar baula kamslem. Umpat poi lano-lanoru. Kinong yalam jo kata jingeseng. Kilalay wat ya u. Banda ba kilalay wat ya u. Kilay shem. Baudon harvestry. Jong kayeng mane. Bat hangta. Kilay saki. Kilay yoi. Baula dway. Ula dem. Bat ula yasat. Bat ublay. Uang ya kedikikintian u Roland. Uang belay. Lemda me ayang aya ke kubar. Ka jong me nganam lek. I will not go. I will not go. I will not go. Belay. Lemda me ayang aya ke kubar ka jong me nganam lek. Laisian uang. I will not go. I will not go. I will not go. Utaw de Rollins. Uway na kikpa jong ka balang ke jongi. Hari Wales. Hagita kipor. Ulayap haga kat nriw trik jong benay Oktober. Kasnem kat nyaws pa kendai po. Bat latep u hat lange to. Haga arpo trik jong Oktober. Kasnem kat nyaws pa kendai po. Ubalay. Ubang akwa ban kedaw hakan ikapor. Ulong. William Williams Pantiselin. Yaw ni. Lakeng. Labu ya u. Hakatup. Jong genong tok bakraw. Jong gari Wales. Bat latip ya u kumunong tok poetry. Bat unong tok pros. Ladang ilait haka National Library ke jongki hang tay ha United Kingdom. Ngin siem bala red ya Williams. Kumu way na ki great literary figures. Jongka Wales. Kumu nong tok poetry. Bat nong tok pros. Kabakam hakmat syuk-syuk kalong. Bala tip ya u. Kumuway na kinong tok jingruay. Bakong san Hari Wales. Welsh Premier Hymnist. Hagapasdang jong kajingyat lenti jong ulayato. Ba ulamut ban late pule medicine. Hakajing sisya. Ban late pule medicine. Henry Kasur. Kaba umla syuk ban ong em. Kalapen keladur ya u. Hausnem kat nyaws pa lai penyaw. Badai haka jingelap. Kajong revivalist. Howell Harris. Uto bang ia keren mene. Bau belay. Ulawan ban jengo. Ia ka jengim kajong u. Kat bau Howell Harris. Haka tu kaying mene. Kabaying keren mene. Hatal gat. Na pelau jong kaying gane kamu sam ya kau kubor jong ka jengelap. Uong William Pantiselin utohi uong kumne uong. Ngalayos ngel ya ka sur basawa jam ka jong ublay lakat upertat. The thunder of God. Ngalayos ngel ya ka sur ka baklantam jong ka benang. Bat ngalaong hoy, try, pendon kam, yanga. Ulah kelalong unong tok poetry, unong tok pros.
Bat ka bakam kerpang kalong kumu nong tho baru nong tau jing ruai. Day mo u bala tho ya ka first part jong ka hallelujah. Ka collection of hymns hang tei hari wales. Bat ka way na ki jing ruai ki ba pau ba ki bala tho da u Williams ka day ka to ka jing ruai lam yang atrai Jehovah. Kabala ruai hakatiun jong ka CWM Ronda daw John Hughes. But day mo ubayo yakanam the sweet songster of Wales. Usimpa simsong batiang jong kari Wales. Ladaw David ulalong the sweet psalmist of Israel. Williams ulalong the sweet songster of Wales. Rayap hakakatway terik jong January kasnem kat nyospa kendai puway hangte hapante selin. Ka revival jong kajing itu kajing tip kajing mat bat kajing shem yau Jesus Christ. Ninya poi siya kabenta kabaar jong ka kuwar. Ninya pet yaki katto kat nengut kibriu. Haka kitab kabat maipat ka New Testament. Kibala long kibriu. Kibala ya kendu. Kibala tip. Kibala itu. Kibala mat. Kibala shem. Ya uji Yesus Christ. Tongin sedang nakakemi ke jong u kakemi ke jong Jisu kam Mary ini kerentang lengkot haka Mary kakemi ke jong Jisu haka kala day ka revival jong ka jingle bat ka jing saki hadin bakal tip yau try Jisu. Kari Bible jong kajing le bat kajing saki. Hadin bakala tip yelau jong kun. Ban syukdo kameri kum kakemi. Nadu basdang hi jong ki ai baro kala tip yau Jisu. Nadu basdang hi bakala pun yau ta uklung kalatip uday uay. Namaru angel utray. Ulawan ban mipaw haka. Baune uklong ubapapun. Uday ukun ublay. Mesaya u Emmanuel. Bat ka kerteng ka jong u kanday u Jisu. Ka Mary. Hadin kajing yat lenti. Jong kajing artatien. Kajing yat lenti. Jong kajing jaumat kajing em. Kajing yat lenti. Jong kajing dok jeng kerdu. Kalenti kapajengay syadu Bethlehem. Kajing long rangli. Hasem jong jemrat. Mdon jaka. Kajing syak twet. Kajing syak betong hau Herod. Hadin kajing long poi wir poi hap hai Egypt. Tak to kan nepor kila long di refugee. Ki migrant hai Egypt. Babe u Herod. Hadin bakila syongsa han Nazareth. Bau Jisu ula kena bat ulasan. Ka Mary kum ka kemi. Kabatip ya kajing shisha. Uei une ukun jongka. Hakajing kuwa aga jongka kala kuwa. Baun penpau perteno ilade. Kum ukun jong blay umesaya. Dagi kamba ki jong u, dagi jing hikai ki jong u. Hakana Galilaya na markata. Hagajing kawai
ya tho syong kurim habalalut kawan kameri kamsyum la laksyu bansu sungap kamsyum la suksyu bansu syong bat kamsyum la hun bansu ya benyau haga jing le ran jong kata kayeng balalut kawan kalalet syarukun nambar kate katip syai halade bau dewe une wala babon kim tip mereka kemi katip weune bat kalakua ban sakhino ya ka identity basisya jong u bat ya ka ka ba ulala ban le kameri namar katakan le syau jisu ka ongkun kim don wanshu hakmat jong gibreu namar bayabun breu jubab ujisu ngadon kamayu bat pha ko ke breu ngadon kamayu bat pha den rei syarut kendiat ngangangai kumne syarut kendiat ujisu ong ni kini kentien uong mei kapor jonga kampat boy kapor jonga kampat boy badai kamari kabalai pan ong haki syakri barok ki bapen biang wan hakatu ka jing kawai syong kurim dei maka ka boong ya ka ka bau neu breu ong ya pi lebet wat bu jeng keli wat artatin wat ong kumno ru ya ka ka bau neu breu ong lebet kari Bible kajing wan jengok kajing tip kajong kayu belai kari Bible jong kajing ngai kajing le bat kajing saki om tang man syutip mereka kalah kuat baun le no begini saki no kumubreu ubakari Bible kalah syong keli kabar tong ini pet ya ka kentai nong Samaria a Samaritan woman. Kari Bible jong kajing itu kajing mat bat kajing Shem yau Jesus Christ. Hakabaya day bat kane ngasngo ban ong. Bakade kari Bible jong kalenti kabatamai. Kari Bible jong kalenti kabatamai. Tien kajong belai kaya tu. Bakane ka jengja kala ja hakasinong sikar hasamria kala ja hakapukri jong Jacob but day kane ka kentai ngino mikran sibon ngikran tangin ima day kane ka briu kabalaong ngampat joy kendo ngampat julap, ngampat jusem menoru ya ubakat uneu brio, ngampat jusem, udah ujiu, uan keren yang akan nong Samaria, namar kata kapuar kijiu bat ki Samaria, kim juya lok, kim juya jan, kia jengai, ujiu. Wan keren yang akan nong Samaria. Nalor kata, wan keren yang akan taibriu. Mjuk hamdon bakren. Napedeng jongkir rabai. Bat mlong. Namar ki briu ki pek da kumway pat. Ladaya keren berki kentai briu. Bat wat ki senran ke jong trai jisuh ketu ke jeng jala dangi pule. Wat kisenran jong ukila kendit ba uya keren bat ka kentai briu ki kendit kisenran haba kia wat jimbam uya keren bat nu uneu trai nang ta kapor ka ba uwan keren ru kalong siteng sengi odd hours hamar ka bandriu baje ong kaktin ka jong belai kabamut ka kenta ka banriu
Kibabunte ki syat wantong step. Lane jan miet. Henry kate she thanks me. Ngawan kan ne poruan keren ya nga. Bakam lacu ban ong dak pat kalalong. Une. Ubat trip lut ya nga na dong syadong. Uwan keren ya nga. Uya tu baru tip lut ya nga. Don ka ru ka bangala ban buri na Kalapan kut halade kalong. Une udei umesaya. Udei umesaya. Ngalamat ngalasyem. Daladehi menta. Kitian gajong belai kaya tu. Kala ino yau kiu hang tahi. Kala ino yau kiu hang tahi. Aingu yau belai panang. Bakala ino ru ia kajing tiang baro. Kala ino ia kajing rit mensiam. Kaongan om tiang syu ia kajing leran. Bat kajing syak te syakum. I will go and tell everyone Baudei Umesaya. Kikentian kebala penkam haka Bible haka nega jing jia kalong. Kajing itu ya kajing IA kajong belai. Lada pala itu ya kajing IA kajong belai. Ong kaktian kajong Kikentian kebala penkam haka kajing jia kalong. Kajing sngong tu ya kajing mayan. Ngasung tu bau long unong ya tu lupa. Kikentian kebala penkam hang ne kalong. Kajing tip yo mesaya ngatip bau mesaya wan. Nang tak kajing kmi yau Jisu to ale. To kmi yau breu. Ubalaya tu hanga ya ki baro. Kane ka Samaritan woman ka ong. Hato ngidang la ban ong ba umdei umesaya. Ngalamat. Ngalasyam. Ngalapdiang. Ula peni hanga. Ngarasuto. Ini apuai. Syau sol jong ka Tarsos. Ubang ila seng ya kan nong rim jong ka deka kubor. Kari Bible jong kajing itu. Kajing tip, kajing mat. Bat kajing syem. Yau Jisu Krist. Hau. Kajing wan jengok kajong ublay. Kari Bible. Kalajia hagal lenti syad Damaskus. Kari Bible jong kajing taut mai ya ki baro. Habapai siya usol jong ka Tarsos. Une usol jong ka Tarsos. Ubasisen manway. Ulalong unong penisitom benya ka balang bat ki bangay. Unong yale persya. Ulalong uriw satar, erang, uriw penyarkput. Ubom don kano gajing sengaw. Wat haba ulale ya kano kapasniw. Kam ka apostol kanong bapra kaya tu. Bahaka por balentam mau yaw Stefan. Te usol ulaya menjur lem ya kajing penyap yaw. Don jing sengaw ruem. Ki umat kim syim lajaw. Kadonut kam syim la sengaw senay. Henry kam mensiam bitar kala ing hausol. Kiwaite kam apostol kaya tu. Kilaya tep yaw Stefan. Bat kilaya penlong kajing yambreu kabakraw nakabentajong Henry usol. Wala penjot ya kabalang. Udah lait rong man lagaying. Bat haba ula ringno yaki briu shenrang bat kentay. Ula aino yaki syaka ying bendi. Kam apostol kanong papragat kot kabaar bat kabalay. Une udah utau sol jong ka Tarsos.
Henry haka lenti siya Damascus. Ulaya kendu iya kabor. Kaba umlaksyo banyakun persya. Kabor kaba klaintam hang ne hapertay. Henry kaba dap. Da kajing iet bat kajing isnay. Kat ba udang persat haka jing berngam. Kat ba udang persat. Bangan lait man penyap lut, yakin nongbut, kisen ran ke jong try Jesu. Kat bau dang lait, ulapoi hajan Damascus. Kendet ong kaktian ka jong ublay. Lateng shine lep saudong yau, kajing shine na beneng. A light from heaven flashed. Ong ka New Revised Standard Version jong ka English Bible. Ula kelon kram hamadan fell to the ground. Ula yo sngeu ya ka ktien ka ba ong hau. Sol balay me penshitam ben yang Sol balay me penshitam ben yang Tien ka jong blay ka record kum ne exact words. Ute ulaong melong uay atray. Kajubab ka maulayo kalong. Ngalong u Jisu. Ya uba me pensyutambeng. Sol. Kalong ka ba ya me ban kenjat persya ya gideng tendong. Tien ka jong blay ka ya tu. Baula kenyo baro sirniang ulas ngeu mayan balwa de ban ong ya kito kikentien atray ayu memon yang banle itaki belalek rengkat batu kilayang klem nang krenshu ke new RSV ke ong stood speechless. They stood speechless. Kilayos ngau ya kajing sawa. Henry Kim dayo yano yanuru. Usol. Kumubriw ubam jutip ya ki umat. Ulayam. Hoy. Sisin menway ulalong ubriw. Ubadap da kajing sarong. Namar ka ikhtiar ka kerdan. Bat kajing start ka baudon. Henry hakata kalenti ladungak. Ya bom jutip ya ke jeng penrit ke jeng penapo ulah dam krup bat hadien jong kani kum ubriu bom jutip ya ke jeng bom don ulala ban ong ngam don hang ne hapertai ka ka bangadon kalong tang ka jeng ka jong blay bom jutip ya ke jing long le no jong ki baro ula dai ban ong ngala nyau senrum lut menta ngam don dai tang ka jing ka jong belai ke bangadon kam bat kata kala biang yang bat uong yang ban im ka long krist bat ban yap ka jing mentoy ula loit ula lau ula kenterlut ya kejeng thala baro ki bola yo bat menta uang ngawat ngakwa tang ya kejeng shisha kapapakan la kabadon tang ha uji Yesus Krist hadien jong kane kejeng itu kejeng tip kejeng mat per kejeng syam yo Yesus Krist ulah kelalong pat ubreu ubatamay aingu yoblay kane ka revival yo ka jingwan jungo ka jong blay bat hadien jong kane hoot ula syak betong haka pertai ka basyun tenre ong mentanga kemen how try ngakemen ha kijing syak jong wat hapdeng kijing kijing yale kijing tenju bat hang ne haka city sa ki Philippi wang
bangan itu ya bat ya ka bor ka jing mi pat ka jing kit khat ka shedian ki ong kum ne jo kan khat nga klem pule mene ka ong kum ne kit khat ka shedian bat ya ka jing ya slok ka jing sha jong habala pensriem yang ha ka jing yap jong la tho sha ka balang ha Filipi banyatu ya ka bor bamayan ka bor bapela the secret wonder walking par jong kajing itu yaw Jesus Christ kabalang ha Filipi kabladai ban yang habreng sibun kijing kijing le bagi jing pensyoy upol ula bu upol ula ai upen kan mau haki ya kabor jong kajing tray ka bapela jong Christ kaba mauhi ulama dalade kaddu ngan penkut ia kan ka kubor hagi senran ki jong trai Jisu kamat ka kaddu jong ka kubor ngini apet ia ki senran ki jong trai Jisu bat sya nga bangan ong kumne kari Bible bapura jong kajing itu yaw Jesus Christ bat ya kabor jong kajing mi pat jong ngin yo ishna haki senran ki jong trai Jisuhi nga iet pan kren syapang ki senran ki jong trai Jisu so iet ban pule syapang trai ki senran ki jong bau try ula khot ye ki ujiet utray kim tay ba jiet maki uang jiet mga ya pi bim te uang jiet mga ngajiet mga ya pi kila ya kendo yo kila yat kila yeng kila bam kila di lang kila syong kila sa batu kila yo da lagi jong kikmat kila yo sngew de lagi jong kiskor kila mat halaga doknut kila syam ya kumba ulang bar kisenrante kila sakihi dalade ya ki baro ngaju suwet ban perkhat syapang jongki hoot kaladon kapor bakim pat syai bahaya ki baro kaladon kapur bakila artatin kaladon kapur bakila snowtlot kaladon kapur bakila deko kaladon kapur bakila sange sipor kaladon kapur bakila syapting kila ya ritmen sim kila ya hair sernyau kaladon kapur bakila mut panikan randino mlang barkala don kapor ong kaktian ka jong blay bakila ya sakma hiru hala kalenti baru try ru habang ipule kaktian ka jong blay utray ru ula kubur ula tip ha ya kata bakam day ka basok ya pi kisenran jong ha ini iya kata ki kentian ki bakaddu jong haka kamera ka bahaneng ka baulaong bangala dwai jur naka benta jong pi ngala dwai jur naka benta jong pi ula dwai jur shala ukpa balabu rekod daw yones haklenong ka bakatnyo ki katto katne ki kentian ka try Jisu dwai ong kalong kumne ngadwai naka benta jong ki kopa kita kiba mela ai hanga nabaki long ki jong me ngam duai bemen shimno yaki na kata ka pertai henry bemen sumar yaki na bomman kim long na ka jong ka pertai kumbanga ngam long na ka jong ka pertai topen kentang yaki na ka jeng shisha nga iek ban pule ka NRSV kaka translate kumne sanctify them in the truth. Kita kada ka jingduai ka jong trai Jisu. Barngaya tu hok ya pi. Banga iye
palat banyak keren. Ya ka Good Friday, bat ka Easter Sunday. Kabor ka jing mipat, ka jong try. Hadin, ka jing yait lenti leng baka eryong erngit. Hadin ka jing yait lenti leng baka jing artatin. Hadin udak jing keli ubahe ba le kumno syano on poi. Syano ni pai syano ni lechu. Hadin jong ka jing sayong. Ka jing dongan ka benang bat ka kendau. Hapdeng jong ka jing kutlat. Hadin jong ki umat ki batut. Hadin jong ka jing red mensim. Kajing ting, kajing smik, bat kane kajing jak burom ke balap-balap. Habayat syarum syanam, jong ki surok, jong ka Jerusalem, ke Galilea, ke Judea, bat kumta terter. Ki senran, ki jong utrai. Marsen yok sngeu ya ke kubor. Bau trai ulam mipat. Kajing kemen kala betai. Kajing kemen kala betai. Kabor kalawan pat. Karang karam. Kala daiban pethi. Bat ka jingkermen kala long bom jukut. Bloit kilayami madan. Ban penyeng ya kalama ka jong uji Yesus. Kilami no na ka jing sosi ka jing kuslay. Kilami no na ka jing du jingkermen bat ka jing sayong. Ki ktang. Ki umat baktang jong kajing pajdanut. Kila long ki umat batiang jong kabor. Ki umat batiang jong kajing kermen. Bat kajing kemen bom la batai. Bat sengap ngan kedawi kan dekawai. Bat kabas kem bat kabarat ba su kalong. Ba kilaya yang rangba hadu kebekut. Kilaya yang rangba hadu bekut. Pejagi pulih sepang jongki. Hadin juga Good Friday, bat ka Easter Sunday. Manosyu badang la ban set ya ke suntur jongki senran. Dagay pinset ya kasuntur ya kisenran. Daw kuli, daw pistol, daw mau, da kading, da ka Pidang la pinset ya kasuntur ya kisenran. Manosyu badang la ban pensanga yagi. Manosyu badang la ban penting pensmit yagi. Kem artatin, kem kenrandin, kem ting, bat kem salia syuhi. Wan kat bawan, ja kat baja, tole kat babile, pen om la syu yangi ong kisenran. Kilaya yang rangba, hadu bakut, bat para bangit ba iya jonga, pila jikeli ne em ya kanega jingkeli, balai bakilaya yang rangba hadu bakut, balai kilaya yang rangba hadu bakut. Para bangait pa iya jonga. Kilaya yang rangba hadu bakut namar kadai kajing sisa. Namar kadai kajing sisa. Nyen yang hadu bakut. Namar kadai kajing sisa. Kane ka jing sisa prabangit bi jong ka Good Friday. Bat ka Easter Sunday. Bat lok ba iya jong ha kane ka jing seng. Kila yang rangba hadu bakut namar. Kila itu pura ya utrai. Bat ya kabor ka jing mipat jong u. Kumbala kadaw meneh. Ya kajing im, kajing nyai lenti, bat kajing sisya kajong utrai Yesu. Kila yo id lagi jong kikmat, kila yo sngeu lagi jong kiskor, kila tip hidalade,
Kila syam hidalade, bat kila mat hidalade. Te mano syukeng. Bandang penioi ya kira kumwepat. Mano syuk bandang penioi ya kira kumwepat. Kiwei te kila bandang oh. Kibriu ki yatu yang ni bakiyo i kumta. Kiwei kila bandang kumta. Henry ki senran te giong em. Ngite ngiyoi daki kemat lajong. Ngide kemat lajong ang kisenran. Manosyu badang la ban pensngeu ya ki da kumwepat. Kiwei te kila banong oh. Kibriu ki yatu yangi baki asngeu kumta. Em ang kisenran. Ngite ngiyosngeu daki skor lajong. Manosyu keng badang la ban pensngeu tu ya ki da kumwepat. Kiwei te kila banong oh. Kibriu ki pensutu yang ni bakal long kumta. Mongki senran ngite ngilaya krani baru try. Ngilaya krani baru try. Bari ngila skutu. Kamut ayu umut kumno. Ngilaya krani baru try. Pergi kentien gajong kisenran haduk kabakut kalong. Haduk kabakut ngin yang halor jong kena kejing sisya. Syaduk bakut jong ka pertai ngin lek. Pila ban penyap ya kamet. Dan rai pinom la ban penyap ya ka mensiam ke jongi. Namar kadei kajing sisya. Ladangi pulai kejing yap jong kisenran. Daki tradition give pair by tu yangi. Pek ya kejing yap jong kisenran. Kajing yap jong ki kam day ke bamulu malah. Fierce, shirkai, gruesome, deadliest. Kisenran ke jong try jisu don ki syak penshitom bat ki yap haga white lam. Don ki yap hausum, don ki yap haga kurat, don ki yap haga deng pena dan markong pong bat haga dur jong X. Don kita syak penisitom maka tenam. Don kita syak lentemau. Don kita syak penhap najrong. But don kita syak kok sni imru. Syak kok sni imru. Henry manu balak ban pensange eki senran. Mengapa na pingi yo akan nega gospel hatom day namar bagi senran gilai yang hadu bekut. Hadu bekut kisenran giyang. Kiawan na pensange yang i. Kadai ka jing sisya jong ka gospel ka jong belai. Hasla jangan nega kendau. Prabangai pa iye hakan nega janmet ban poi sya ka jing penkut. Hakan nega jing eseng ngilaya kerennya ka revival. Jong ka jing itu ka jing tip ka jing mat pa ka jing syam Yesus Kristus. Gilaingut ki pa jong ka Welsh Calvinistic Methodist revival. Nilai kerennya ka kemi ka jong Jesu ka kentay nong Samaria usol jong ka Tarsus. Ban nilai keren syapang kisenran ki jong utrai Jesu. Jing penkut ka bangnya penkut hakan ka jing seng kalong. Tongin ya duai hau belai. Bau belai unya rapru yang hakan ka sengi. Bangiru ngin yo amat ya kane ka jing wan jengo ka jong belai. Jingwan cengok ka jong belai ka revival. Baka donut ka jong akan umno kum ka peting. Haka ding jong ka jing it ka jong belai unong pen im jonga. Nyan mat ya ka jing it ka jing suk bat ka jing kuak bajur ban syong no tang bat ukris. Ngan yam haka jing jeliu jong ka donut jong abat ngan pela. Belai ngadai ukun ujong me mela it yang melayos ngeu yang mentang lahun. Aino hanga ya kabor jong me bat ngan but ya me. Ngan syam no ngan ya kenduk no. Ya ke jemut ke basisya jong ki barok ngin ya ong lang. Kumba ong uhawel haris. Kari Bible ka bangiru ngin ong. Belay ngan numi na ka jaka.
Ngan mi na kanay kayeng. Ngan don hajung tray. Lemdang ayo mat. Ya kabor kajong me. Ngan lay. Lemdang ayo mat. Ya kabor kajong me. Ngadon kam ya kabor kajong me. Hakalentiya jong Deng jong kajing pang jing sitam. Hapdeng jong kajing bat kajing ya le. Daniel Rowlands. Ningin ya kendu ya ublay bat Williams. Kajing wan jengok kajong ublay. Bau pertat jong ublay. Kasur kabaklantam jong kabeneng. Kan penlong ya kajing jonga. Kum kajing ruai kabas ngau tenat. Hakipur baro. Ban nginya tuai hakani kajing seng belai. Ai hangi. Ya kajing wan jengok kajong me kari Bible jong kajing lek bat kajing saki. Hadin bangila tip ya me. Kari Bible jong kalenti kabat temai. Ka Mary ka kemi jong uber ka kenpei nong Samaria. Hoi kari Bible jong kajing itu jing tip jing mat jing syam ya Jesus Christ. Kari Bible jong kalenti sa Damascus. Kari Bible jong kajing tau temai ya ki ai bara. But hoi kadu. Kari Bible bapura jong kajing itu yau Jesus Christ badia kabor kajing mipat jong kum kisnran kiba iet ki jong bangan syong no pan penkut di kene kubor kene kajing seng peramengai ba iet kene kajing seng jong kajing wan jengok ka jong blai baga jing seng re Bible kene kajing wan jengok ka jong blai ban tau temai ban teipat, ban peniok pat, ban maramat, ban sop, ban spany, ban loit, ban lau, ban penlait luit, ban siuspa, ban map yang ini. Blaywan ban kirsutia, blaywan ban keli, blaywan ban penbek ini, blaywan ban penkot, ban pencia ini. Wan ban ai buj ai bor, wan ban nyerap, wan ban penla, ega jing bomla jongi. Ban hakane ke jing wan ya kendu ke jong blay. Kadai ke jing kwa aru ke jong yang ini. Bangin syem ya kasin jam. Haka jeng Bangin syem ya kasin jam jong ka jeng Kasin jam jong ka lenti ka batamay. Kasin jam ka bakordor. Bat kasin jam ka basisya. Jingwan jengok ka jong blay. Ka bangilaban IT lut no hau. Ya ki ai baro ki bangi ngidon. Ngaduai pan ngiduai na markata bablay unya rap ini. Nglaban ya kendu ya ukum ki long yeng long sem. Bablay un syem yang ini. Nglaban ya kendu na u shimat. Ka syong tang hangi langi kloy na emban ong try ya rap yang ah. Blay wan ya kendu yang ini kumbang long hakajaka kabangi. Ngidon. Prabangit ba iet ladang ila hakani kajing seng. Lada kakentay nong samarega ong try melatip lut yang angir ngin ong try melatip lut yang so jing starsos ong try ayu memon ni ngaban le ngini ong ru hakani kajing seng kesenran ke jong try Jesu kibali kendu marmet baru try kibala mat bat kibala syam bat kibala tip hayo ki ong try ngini ong try melong kajing sisya bat ngin nom kenrandin nakane ka jingcisya dalilay ublay un kerku nakabenta kaburom ka jong amen ngine doay blay melawan jingo melawan ikendu yo hawalaris Daniel Rowland Williams melawan bani kendu. Mela peni bahkan hak ban saki. Bahkan ya tu bahkan tip no bahkan pelano ban long ka saki. Ya ka kemi ka jume ka Mary. Belai melawan ban peni ya ka lenti ka tamai ka kantay nong Samaria. Belai melawan ban tau tamai. Ya ka jungim ka jong soal jong ka Tarsas. Belai kat no tam kisnran di jome
kila itu me kila mat me bernyanyi me badai lingpa jongki bangi long kumne kumai dong namar kila yang rangpa haduk bekot bang manga pat mengiru nginyo jadi ke gospel trajisu mela jengok eke mel aibor eke bangi kuaru me bamen jengok yang menjengok yang iway pe iway akan ke jingsang jengok eke mensiam ke bekordor akan ke jingsang aya ke bor ke betamai aya ki bagi laban siam ke senjam ke jingem yang ke lenti ke betamai ke jembut ke betamai ke lenti ke babet kerkui ke long yeng ke long sem oblai ke long yeng long sem kin yo mat no ya ke jing scam ke jing yaine ke jing esya apa dang sibun ke jing blai kat no tam jengo e kabalang ke cuma hang halap talobo bakana melong om tang kabalang ka itenat kabalang kabadon kanam kabalang kabadon habang ipet tiki kemat ki bakin je preun rengadwa ya blai bakan long kabalang kabadon ya kabor ke jome kabor ke jong mense bakoit pat hadu bekut kabalang lap talobo kan jeng ban saki ya ke jing shisha ke jume shimingi kumai long sa shisin pat hau thamai yangi akan negeri bible leng bau turai bau nong pen im ba i chungi u Jesus Christ ngi pan bat ngi duai amen.